Jir. Identify the correct ghost type. Reach the average energy below 25. Uncover evidence score presenters guna EFD radar. Have member of your team experience a ghost event. Suaranya masalahnya ni. Tahulah. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita ambil ni. Ambil kamera dan spirit box. Assalamualaikum. Anjing. Buka je. A few inches later. Okey, saya kembali. Energy monitor. Sekarang misi kita cari ghost, evidence kena FDR, minum energy drink, hunt, trigger a hunt using curse object. Okay. Okay, mari kita try. Okay, dia chill je. He chill. Fuck. Shit. Kalau nak tengok video ni yang selanjutnya, cari dekat channel YouTube aku.